mfowethu umuntu akabingelele umuntu ube nenhlanhla kakhulu wahlangana nenkunzi zebhova la maqhawe kithi siyabingelela amaqhawe njalo hayi sikhona siyaphila ya mhlawumbe nje iqhawe ma-drivana qhawe la sibingelele qhawe futhi ngiyabingelela ubingelela uShayifa Zimlefo wami sofundisa abafundile igaraji lefe ya so nje mfowethu mhlawumbe nje ukungashaya mfowethu ngoba siyazi ukuthi phambi kwayizolo kade mfowethu kuwusuku olukhulu kakhulu lapho khona mfowethu obekuwusuku owadlula ngalo iqhawe inkosi yomaskande ibhova lakade umuntu ekhasele mfowethu njengawe mhlawumbe omunye umuntu mhlawumbe wawusondelene nalo kakhulu mhlawumbe ibhova mfowethu mhlawumbe nje ukusibambela nje mfowethu umlando mfowethu mhlawumbe nje yami ngalo nje ibhova mfowethu wemfowethu ukuthi mangathiwa ngichaze ngaloya muntu ngingashonela ya into encane kodwa nje mhlawumbe ukukha phezulu uJayiva Zimnike uzebo uJayiva Zimnike ngenxa kaMgqumeni ya mangeke ngibuke lesi sithunzela lesi sikamfowethu kuba ngathi ngibona yena lengane ke nayo ekwenzayo ikubukela kimi ya lento ke kaMgqumeni nami ijule kakhulu wemfowethu ngathwasa kakhulu lapha ngakuthola konke ngangikufuna uyabo uyilo Jayiva yena ngenxa kaMgqumeni even noma ngabe kuthiwa ngenzana emsebenzini yami ngihlale ngiliveze igama lakhe ngilimention igama lakhe because wena umuntu owuthisha wami wena umuntu owanginika isinkwa sibekana lo suku lolu la ngomhla ka-19 ngathatha isinqumo sokulibulala enhlizweni yami mhla ngikhipha ingoma ethi ngomhla ka-19 kuDisemba 2009 ngangithi ngizama into ezongenza ukuthi ngihlale ngiphila uma ngicabanga yena noma ngizwe ikhala edlula kuzobuya isithombe kimi ngisho noma abathi idlalo ubani ehambele ngasinakwazi mina ke mkhona ukufika ukuphile kimi ukuthi loya muntu loya muntu angenza ngayo lento engiyona manje makuthiwa ngichaze ngayo mfowethu angazi ukuthi ngaqala ya khawula mhlawumbe nawe nje mfowethu ungadlula nje mfowethu nawe mhlawumbe emazwini nje mfowethu nawe mhlawumbe ungawadlulisa nje mfowethu ngomhla ka-19 mfowethu kwawusuku olunjani mhlawumbe ngakuwena mina engingakusho nje hayi phela ngiseyintwana phela ngakhuliswa yibo baba kodwa mina ngansuku zonke nanoma inini unyaka wonke uqala uziyophela ngihlezi ngimkhumbula baba ngokuthi la ngiphefoma khona ngihlale ngiphefoma ingoma yakhe hlezi kuyisikhumbuzo kumina ngaso sonke isikhathi njengoba ngumbukiso wakhe kumele abantu bakhumbuze lokho kunjalo mfowethu kodwa iqhawe mhlawumbe mangase mhlawumbe sesibheka ema-drivana mhlawumbe mfowethu abantu bajwayele ukukhala mfowethu besho ukuthi hhayi mfowethu akakabonakala umuntu uyovala isikhala sebhova mfowethu wena mhlawumbe ngakuwena mhlawumbe uthini mhlawumbe umbono wakho mfowethu yena ngomthetho ngizokhuluma nje iqiniso wawucula umculo wawuqeda yabo wawucula umculo wawuqeda kodwa masingathi nami ngithi ngiyazama ngithi ngisho okungathi kuhlukile kunalokho engikwaziyo ngobe ngiqamba amanga nawe iqhawe losana mfowethu lutho mfowethu nami ngiyakhula phela ngisemncane kodwa okukhuleni kwami ukubuka angaboni lutho awukaboni mfowethu akazalwa kahle ukucula bamakhulunywa ngokucula ukukhulunywa ngomculo hayi makhulunywa ngomculo bafowethu wawucula umculo uMgqumeni wawuqeda yabona nami ngiyayigaja la ngikhona ukuthi ngiyacula ngiyashaya ngenzani but ngiyazi ukuthi leyo nto engiyenzayo ngiyithathaphi angikwazi ukuthi kusasa ngithi sengingaphekwa leyo nto yabo yikho ngithi mina kwelami isayidi nangokumazi kwami nangokumhlonipha kwami nangokuphila kwami bese kuphila naye hayi wakwenza konke loya muntu wethu uyabona okwamanzi ukuthi kuyagezwa nani wafika nakho bafika abafana bafikile emveni kokuhamba kwakhe emhlabeni benza kwaphila into yakhe bayiphilisa kwaba kuhle kakhulu futhi lokho mfowethu ukuthi simbone umfana engena emgodini owawuhamba umne wethu ngokwamanzi kodwa masizokhuluma ngokomculo bafowethu singakuhlanganisi singayixubi singayixubi indaba kodwa mfowethu awugcine nje mhlawumbe mfowethu mhlawumbe nanofisela nje mfowethu abantu mfowethu ngoba mfowethu siyazi ukuthi uma ukulahleka nje mfowethu komlandeli mfowethu sesilimale sonke ngoba bona abastima umculo mfowethu mhlawumbe abalandeli abelungu bethu noma singeke sithi singabenzela bonke ngoba baningi awubafisela nje lokho ezinhle mfowethu ngoba kukhona mfowethu phela ngoba ngithi abelungu bethu labo ibona abantu konke sikwenzayo sisuke sithi angabe bazobe bekhona nabantu angithi yabo njengoba sila kwesomnandi besithandaza nathi ngoba disposta ukuthi abantu abaphume ngobuningi bese sesela uthi uze endlela ukuthi angabe abantu bazobe bengakanani kuphile kuwe kuqala kungakaphili kumnikazi omcimbi
baphile kimi njengathi sithathe nginqenqa abantu ukuthi abaye lapha make ngafikanga abantu banoshayeka umnikazi we-event noma nami ngiyashayeka lapho so kubathandi bomculo wethu sithi uNkulunkulu akababusise abagcine besithande njengoba nathi sibathanda mina ngiyabathanda abantu nje ngiyabathanda wezozo kakhulu nje uNkulunkulu akasigcinele bona nabo futhi beqaphele labahamba khona emgwaqeni la kuphuzwa khona noma bephuze beyigalela siyabadinga siyabathanda Awe lapho lapha nawe mfethu ukudlulisa yefethu nanokuyibongela ke mfethu njengoba siyazi ukuthi abantu bethu abakhohlwa bakhona abanye abakhohlwayo kodwa nje mfethu mhlawumbe nokuyibonga nje mfethu kubahleli bemfethu nje mfethu yabo mina ngayibongela ekuthenini igama lami bekwazi ukuthi bengalikhohlwa isikhathi esiningi nje kahle ngumuntu ohleze ekwazi ukuthi vele phambi kwabantu bokwehla abantu kungenxa kababa lo akungenxa yamina umuntu orepresenta igama likababa njengoba ngumfanekiso wakhe futhi saphusha ukuthi ngiphushe so mabe sakwazi ungikhumbula ngiyakubonga kakhulu nakubantu abalaleli umculo bakwazi ukuthi nabe sigugumezele umuntu makutshela ukuthi no mfana lungisa la suke kuxoxela ukuthi ngakusasa kumele ube okungcono so bese siyalungisa sikwazi ukuthi ngakusasa silokho umsebenzi ukwazi ukuhlezi ukhuphuka hayi bafethu ayisibonga kakhulu Maqhawezulu ngani yakusho wabothiwe siyabonga bese lungisa imoto ke futhi siyabonga nalakufinyelela khona lo mbukiso ukuthi uDriver Zimile uvele kulo mbukiso awudazi isitezo wena awudazi isitezo manje na ngifuna ukutshela umuntu onesitezo wakhile wafana bakithi nangifuna ukutshela umuntu nangifuna ukutshela umuntu wakhile ethi angilungisa imoto mala yabona mawakhe ekhaya yakha ugoqa urondo wenzeni isitezo sokusuqala esinye isigaba lapha yini into yakhe lapha ungitshele mhlawumbe ngilothi ngizokubuza yini wakhe lapha ikhaya noma yini ibizwa sekhaya ngakhela uma phela mina ngikhule ekhaya komama yabo ya so ngakhela umama ikhaya komama le ngakhela umama nje umama okay yeah so kahlahle ufana ngijondolo Akhelile ingoba bethu ingoba mina eThekwini ngihlala khona ngisebenza khona yabo akusesiwa kumjondolo ngoba usufaka indle urondo represent hayi urondo bengenzela bafika nje manifika nina yabo akufanele singena nabantu hayi amele ngiphazamise izingane lapha lapha ngoba kuhlala izingane zami lapha iphethe ama tablet ngimele ngiphazamise ngoba ngaze kubona uma nani yawuthi intombi nje wena hayi vala